Morning Burundi, Uburundi burakeye. Afite ubucuti na muhimano yo gukora cyane kuko mu myaka 5 agiye kuvumba ariko nzi parcelle kandi yubatse mu matsara n'ubwo yuko gukora ibyo amashaka rero kuyatura n'abantu bitabura ko abantu ubutunzi bw'umashaka kutunze hari umuntu umwe ashaka kugira ubuzima bwawe abantu ntibaratanga mu brand ashaka gusubira akazi ku modeje wiwe kandi ukaronka isoko rero n'umunsi abantu bazagana kumenya kugira abakozi hafi turabajournaliste uzi ko umufana wawe ashaka kuvugira kwa bosi uzi ko abantu bashaka kuba tugire publicité ko yakavuga ati saranije namanumuriza hitwa radio y'ukutunu rero umuntu n'utuzi ntabwo kubanje n'utoro icyo rero n'abantu barasaba ubucuti no gukora cyane gukomereza impanuro kwigereza abantu bakomeye kuko badakomeye ntacyo bazafasha kwigereza abantu bakomeye. Hanyuma Arsene Bucuti no yibona hehe mu myaka 5 nkuko mara mubajije mu myaka 5 aho nibona ndabona rwanda ko nzoba kujije abana manjaza bamaze kwegera imbere ndabona yuko nzoba kandi muri mu Burundi ko kwingabirana yanjye mbonera ngaha nk'ubu habonetse opportunity yo kugenda nanayibaza muri Tanzania naragiye muri TP Maristan nari kumara des semaines harani muri formation data rero ndagoye ko naremewe kubiranga ni Arsene Bucuti kandi duheruka kubona izina Arsene Bucuti rija mu kimipaka ari naho Arsene Bucuti Babalao yaciye ashira ku izina Semaji la Africa sije nashije ku izina Imanara y'Inyisi ni Manara yari ku isomo muri Tanzania. Ni experience wagize muri Tanzania kugeza aho abatanzania bagukunda bakanagusaba kugumayo kugira ngo ukore ibikorwa nyisanzwe uri kurakora no mu Burundi byo kumenyekanisha igihugu, kumenyekanisha amasosiyete, kumenyekanisha imigwi ya hariya muri make bagusaba yuko wokwigumirayo ugakorerayo. Experience ya hariya byagenze gute? Experience no kora abantu bakora cyane bakunda akazi bazina kurondera amahera umuntu rero akora barakora kuri family zo gumitunzi izobye rero byose bagoye ko ari ibintu abakuru usanga yategura batonya niba bakora cyane nabo bakora cyane kuko ushobora kugira nk'umwana bakaba basoma etaje ubwo bakashanguza umutari ngoma amazi ari kugandaza kugaragara rero nabwo ko ari igihugu kwidandaza maze kunyudandaza shumye no kwidandaza rero je naragize promotion ya manchi stade ruzura ntabizi barashingira barafata ibintu bibaye n'imbonekane njyambere turi mu nzu stade kwego yafuna kugira ingozi manchi stade ruzisi injija marira bibiri n'icumi rero baza ko ingozi bazanyibagira mu Burundi hashara kukibagira rero navuye ko sijewe robotu n'umutwe w'umufana munezero rero football n'ibiryoshye n'ibisaba kwama hari umuhamasisha cy'umuvugizi mu marketing birafasha cyane muri football igihe muri Tanzania mwakoresheje strategy yo kubabwira yuko Vitaro ikaramuka itsinze Arsene Bucuti aca demisiona ku buvugizi bwa Vitaro abatanzania barashuha bose ati uyu muntu arindaje babonye ngo Simba nazamu yamufashije dore ngo tumutohoze arashubutse nubaza kunyibagira bari bamwe ngo Tanzania bararuka rero mu ngezi naho ari afana pente baranduze no ko batafacture jeni yimba stop ego twarabonye banakugabira abaguha ugenda ahantu tembera bakwakira n'igishika cyinshi bayitazamagara nabona solo kubona hari abakunze barakunze yasi nta bintu byo kuvuga ngo bakoze ngwasa bakigenda barapenda kama wanachukia uno munsi Arsene Bucuti kuri iyo experience wagize niki utegekanya kugira ngo aka karere gashikare kakumenyasha cyane ko bakwise Semaji la Africa bisigura ko bakwifuza muri Afrika yose Rwanda nyamarana n'abamaye agaciro bufita iyo nka federation yigeri tugakorana cyo bayifuza ko federation n'ibiko cyane mataragere ko kwizera ucubana yikorera hubi rero bufite ibitaro tuzogerageza dukora mani bifashe tugasura igihugu nimba bavuga ko cyo kinyama muri Mozambique zo kwiga Mozambique horo
kandi hari icara kuzo kugicara mu bati astafurlah amaterme icara bwa ekipe yanje vugo ubu bizogorane uko numwe muri Tanzania ngo hari ekipe football natwe turabanye mu byo kwa equipe star izindi ekipe zikorondeye Vitaro nto yivamo mu Burundi oya namera bafise bafite turimo kubera tubikunda aho haje mvuye muri Vitaro ni kujya nyine nasabye bangore ari madorari kubera Vitaro arangire mariage Vitaro ni indege Vitaro ni famille Vitaro arangire isumba n'abandi Arsene na Vitaro rero anakubana byete na kidogo bigende bangije cyondo no munsi ako no munsi magaze nabi kuri classement ya Primus League bagita vyifata kibana si definitif ivyifata kibana ubona uyu mwaka Vitaro izora yanzi twaye igikombe turabambera abandi bateguye kuri deposit murabona nabanyisha temo ndabibona yuko netwe twasuye mu gutegenda nambaye mo hanyuma kugira marketing nk'iya ya equipe nka Vitaro wibaza yuko byayihaye inyungu zingana gute barebye amafaranga muri Vitaro aramenyekanye sebera kwibi akazi kawe gakoze neza niko bavuga ni na Arsene Bucuti kandi inyuma y'icyo gihe twabonye yuko wacibanaye uraza no gufasha mu buvugizi aho uheruka no kubonana na perezida ndetse na perezida arakugabira yishubaye umukuru w'igihugu aho uriko uravuga ubuyobozi arabikunda aravuga ati je Arsene Bucuti ndamugabiye cyagenze gute kugira ngo wisane mama namusabye ko tuzomongera Charles Vincent ko arakora tumushigikire tumusengere tumukunde kuri umuvyeyi w'abarundi Imana yatumukira yego ese barundi wiyumvise gute kije gihe ubonye umukuru w'igihugu numvise ivyaranje byose yeje guhariho kumusaba nta kindi izi ni umuntu mushasha kandi byarahumeje usini gucutuza nyuma yegeye ni gucutuza mushasha ko naranse blessings yugabanye bwami nuko ni kihe kintu byahinduye exactement kuri Bucuti inyuma yuko umukuru w'igihugu amushimiye akamutera intege agaciro paradox waramushimye n'umusamasana nire muri kisite na perezida rakuzi perezida w'amakongoma yego kujyanye ari kwa perezida Jenzo Manu Epstein uzaza togwa ni Arsene Bucuti kandi ahantu henshi biracika ukumva amakritiki abantu batariko barakuvuga neza malgré yuko uri kurakora kandi uvuga ati je narafightinze kugira ngo ngeraho nageze ubyifatamo gute yubonye abantu batariko baragushigikira bariko bagukritika birababaje ariko ntakundo abantu bariko baranye bora mu muntu ni hanini yaramashaka kuyandira mu mutima kwa rero nabigoreye iyo mashaka kugwanya ngo ntamenye ko ashaka gukomera cyangwa kirero bikuri bo bref numva byose biri amatati zo hindura muri debe karaje bishasana chaque fois de mentalité disciplinaire rigueur umuntu gukora mu ngabire zitandukanye Bucuti yasanze afise niyo ngabire uvuga ati mu buzima bwanje iri kirangirira akamaro cyane kuganira n'abantu bose buri wese turaganira kubona mutoya kubona muto muragwa nk'akarorero nibaza ko ndi mu bantu bake ibikorwa bisanzwe ubudandazi n'agashisanzwe uvuge yuko ari nabyo bituma Arsene Bucuti abantu benshi bamukunda bakamwizigira bamwizigira ko atsinda kubesha amwe muziki undi yarashaka gukora basi nshikane katika kubuza mu bantu benshi mwagiye mukorana amashyirahamwe menshi mugenda mukorana ni hehe Arsene Bucuti yavuga ati aha naraciye ndashima mu by'ukuri aba bantu twarakoranye kandi uno munsi ndi fier y'ingene aba bantu twakoranye assurance bike na assurance bike ni ishyirahamwe mbona yuko ryandumije cyane ari ishyirahamwe ryandumije n'ibya basket ni ishyirahamwe ryandumije n'ibita
yego n'urwego amaforomije ndayikoreshaho cyane cyane intego JFL n'urwego y'ubuzima. uno munsi Bucuti abantu benshi baramuzi baranamuvuga neza aho yagiye aca abo yagiye afasha. Hari n'abavuga nabi batazi famille ingana mbaye. Nego hariho n'abakuvuga nabi byinshi kandi ugasanga nyine nuko batakuzi. Bane avuga nabi yanyandikiye inbox ngo bantakwemera. Agaca bavuga nabi. Birashika. Bro, nababwira abantu ati zo muri komeza. Ku buryo bwo muvuga ikintu. Uzobanza kuvuga ati muri inama ibintu ngomba kuvuga n'ingaruka. Rero nubwo ikora cyane cyo n'abamusederi bakuvuga. Yego. Arasene Bucuti no munsi hariho icyo avuga ati je no kwinegura. No kwinegura yuko namwe muri telefone. Yego. Yego bana mwanya mwinshi ku telefone kandi ikene. Ndi muri konda y'integra kamera. Amasitati yora n'amanya. Kandi nawe yashirako. Bana mudandaza. Abashaka kumenya ati bana tase sense amire kuri stati shaka kwezi. Cyane n'ibintu. Uno munsi umubose yari karondera Bucuti kugira bakorana. Bisaba iki kugira ngo Bucuti uno munsi uronke service ziwe? Ugamba reko yagize akora gatatu ko ndi mu cyo no gukosha. Cyo gatafasha n'ibintu birashobora kuri system. Biri twese cyane urakoze cyane. Tugushimire ku butumire bwacu witabiriye hano kuri Morning Burundi. Dusaba abakunzi bacu muje muri commentaire mutuganirize mu mubazi ibibazo kuko turizera neza yuko azogaruka igihe twamuhaye ubundi butumire. Hanyuma mudukurikirane ku mbuga zacu kuri Morning Burundi TV. Mudukurikirane cyakanga mukuru. Iki ni ikiganiro cya 11. Merci beaucoup. Ndabona blessings. Amen. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Morning Burundi, Uburundi burakeye.